dan nakikada isay nampuni mo Allah na miyang ilubak man sa kaisa niya nato na niya ula-ula miyato niya na malim malim samranaw na kaya Arabigan na sa samad na alim maranaw na malim na sa Arab na alim miyato niya na malim alim tigyanan na ay miya patay magatos prila na ko Allah na inuman mo kailangan na kunanigo preacher naklibir ka mamu malakay research kau pa makapitero yan mapanahandok man jubut kapag ito na pa kanyan na magatos ang bisa so kaya ganyan natingin na sarap paratian na mo na inshallah na prila ko Allah panganika tigil sarila ko Allah dahil tigil na suang kanaawagasang kaiyadar pa amarsiko nasong paudar pa mga Muslim. Iti katimuli na. So kaya dito niyan na kaya tanong sa chance. Ya Allah na diyan ni kubabalingan. Miyawa sa ko to adar pa marsi nasong yung kudar pa mga Muslim. Nakatawa ni tutulad sa ngaya sa katawa mama. And yan din kaya pa umako paglatan ang to adu ingad mismo. Namiyatay. Daro ko sa may namiyatay. Anay no magtirwa. So kaya patay niya na piyagarubang anak yung malaikat sa neraka, gumalaikat sa surga. Di gumalaikat sa neraka taurang na yung adag na miya patay niya. Tingnan mo malaikat sa surga, sirang na yung surga ka rinilan wala, miya mangni sarila wala, na miya sarik siya. Isilan nakapunar. Kunin miya swa. Si kolim ko Allah na kay disilan din makapumbenara na siyub wala sa Jibril. Tingnan hay Jibril, samay lagi na dua malaikat. Kenapa dua kata? Ayo pa mga bumirat na dua kata malaikat, namingguloy sa mga malaikat ang mga tao. Dua malaikat. Samay nga dua malaikat. Na imasadang kasiran, eti na ipagi masad kira na taksan kawanday marani kodar pa amarsi kagusudar pa Islam. Daksan, na samarani ro narum pa kasolod na ayat tutulun na piyak sub Jibril na isa pa na tutulun na piyak kang wala sulupa sisa niyang butatang para udar pa mga Muslim na kaimbuat na si marani udar pa mga Muslim na miyak kasolod sa ayat tutul sa mga salat pa mga nabig mga kasilwa yung taong dito salaman na rin mamang nila sarilang wala na emang buat pemangning kasarilang wala na bedeng karga-karga na dideng parumanwa kamak kabuduk kurin dan nak kayamat tokan duli na bangkitong balingan ni kenapa ya buat pemangning kasarilang wala na gira membuang mauro ya Allah ada patio bila ya aku enggak kami yang uru aku na kayak mana maka survei bukan ya Allah dirunai ke sabar naik tuna sunabi sallallahu alaihi wasallam nalalayon nabi mamang ni sarilah wallah daud wa mama kay sunabi a perfect da dusanya na sunabi na da dusanya mi akalalaya ma nabi mamang ni sarilah wallah ya lagi sunabi na perfect dan na dusanian miatang ketang kedatau ke surga na miat kadang isim bakol ay sompat tanulun dia para may daitan alim antona ay kala isim bau Rasulullah o isa gugudan yan nakati ang mga ulama ini suari sunabi na tau ng surga da adusanya na ayakala yan isimba na di magnaw ko mga tanak-tanak kabagawi kadi manang bayang sakyamul lail yan lagi saka yan kapila ka mga pagna yan lagi Allah ale matonapan nasonabe na pianutul kono Aisyah tabi sa mga ulama ini ay gira ko na di isimbayang gali sakyamul lail nakatiya katitindihan na sa mga barayun yang nga di palalato sa narubo mata mo mati ka sa rubo panaba sa naupong miya katasto sa rubo mama naligta ka malalig mamrako Allah narem yan nagyo Allahu Akbar so nabi katiya katitindihan di palalato sa narubo sa mga barayun yan kung nakapanaray so Nabi sallallahu alaihi wasallam na umang gawin
makamagatos. Umano tugawi, saka. Saka ni pagip sembuh, kaya may nasa ni soto. Pagi sila na lagi nawa. Kagi atau na gawi apa? Nyakapamang ni kasarila ko. Daw, yan ang pagma. Pasti kalau kan namanya kan tiga tahun lagi nawa, ma atau ni ba ya kaya basa ng mga dapat na tiyupon apos. Nare, samanan mga uri pun wallah, dumairtano kaurastan wae, ale, mandamana yang to, na, sama na ya, na insya Allah na si ikor kawan na, palat-palatan wag ini makasisingan yung kasurga. Kasurga na. Ugay na yung problema na kato, sini makna ba, yung taptero na, ayam yawid ka akan na dunia, nadigam yawid akan sa kasurga. Ako pa makapaguntulan na sa kasurga, nakna ba malang mapumbestoron. Kenapa nu pemala? Ibarat yan ang pamana, pembalay ka sa turugan o surga na maka pembesto ka sa bibidang. Kau naunusan, mga berabas, no, di, alay, mana ya? So kasurga na may ang awawan ng api, natabiya sa mga ulama ini, na isagariyak kalbudian, na udiya ko keribat na may abatiya sa hadith. Api pero ko ng nabi, makasapul o kamabatiya, so suratul ikhlas, makasapul o kamabatiya, naman ko tumapasad na ibalay ko sa turugan na surga. May simple-simple, lagi sama niya, may kapilang mabatiya lang niyo. Ito ni suratul ikhlas. Ginasapul huwallahu ahad. Kapikir wa may kawan na miyaling tanong nabi ti Arab. Kunang kabuti mo na makabulay ka sa surga, ikhlas. Gamis ka ni suratul ikhlas. Kuni man di suratul ikhlas naginan sapul huwallahu ahad. Taman o kapusian. Mangorek mo Allah, bridaya niyo kurastan mai, tapi ya tiurang ko na benda miyaman pas pun kota tamanang koron, dito na mo takabasa kuruang nai. Yang kaya dia mong sanusi na pura yang malak pati pinipagdagan si mga gudutan mo nakatit na dadalaan tanong kung mamakita sa tanong yung gudutan kasi anling mansawi mipalawag pagariang na ikanong sunang sa inama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalaman yang untuk urutan sebagian ketua penyebaran yang kita masih saling ketua mantan usaha perkiran rasa berperan karena benda dan media na sahabat sa ulama na ketua media hari dia bangsa yang mengurutan na ada na iba potensi yang gaya magagaya programa na napamagkupang na iman to kalori na basta ya kita ginapaka makasay sa gaya programa na kapunan na sa gaya mga programa na kantan na pangal ayang gaya pagkita na bati ang po sa paramangwala yung gaya mapapantalan na datu'y maksing yung gaya isa ko malamas nito isa yung gaya para kayo patubanso mapapantalan pa na pregit mandal isa yung gaya hancur yung gaya sa ustad Abdul Fatah Burago imanto na ipalantalan ng yung gaya dibuat. Terima kasih.